Eddie Esiso and into Lumba Supani se wo pebia to a obetimi aba DLFM ha no mo nsabetimi akebi na sedodo ana wo pe to aton de anu afrem penifo e we 0549 889685 and 0549436616. And now my Ghana mu no obi mfro dance e mo kada if is empani say wabo mu na kire wado enti mesera wo pa dwumade bi na obabedi a obehia mfidie wase a enkofa mfidie no hwe ne hwe mfidie fun bia nkwese odwumade o medafo em e bia na wo ba be ye wedding wo ba be ye yi ohu wo ba be do a wo da birthday parties na wo ba be ye graduation anase church programs ahoto abadi nto ne event bia behia mfidie wase na akwafa kwanchen de ene omo bossa abadi ane se to na machine ze nipa na wo bo no kura wonte hwe e ba ne sa pe eye yansan de emma wedding so a me ba ka pre wa hwe me nyi because mfidie ne mu nya de enti so pese wo dwumadie no mfidie ne papa na mu ye de pa de amesre we me kanfo de amonse kopie mu e wo fair group band mpenifo aka titie di ne ye fra wo no fair group band wo mfidie ne ye papa wo mbeso so mpa kwan so pam na ye safate free say ye no ye wo quality sound ye sound ne mu da ho papa what Twitter bass papa bi na dem eno wachi nso ye wo professional instrumentalist in fact se basa ye ma yire na ma wa medofo anwum bia ye ne moto to safre wate reggae nyina ye ho ade di ye nwom de ye nka kura je say ye to nwum bia bi eno wachi nso ye san so wo quality instrumental ye mfide ne wa ho de ya medofo ye de ba adwumedi ase a ubebo wonsem na ama ye yenu mu buwa no so de eda form person nanom nante kito bi pa ne begye na abesom so pevi se ye no ye pedin ese na honya upe achi akwanya ye watema committee 22 ba rozo inside ho no ma ene ebutuom ya homa to phone 0242 965 391 0242 965 391 and 0541 149 741 we ene adwuma ko miense mo so asese ne mre yentena se na nyamfa ne mre no nsia ka se woro mo kiremu no emesemo edi amejo so ya wofa wasi Adjoa Agyei at Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Mautedin any bantwe bona na otafiri ja. Mene mo fa se ba. Adjoa Agyei Sikapa. Na hotedin ene. Adjoa wedding. Ya da ya ho ya ba ya de kasebo no ekire mankasa ebesamo. Na nsa na no me wo fa se rose gold. Wusi di ya kasebo no eye de ba dia. Wadama eba na nsempatie amamu nsem di ya kasebo de hinta nyina aha ne pa hontama DLFM 106.9 kasebo no nie aha ne nyina yetie. DL News. Yamamo akwaba afi tumirika ne hia yen e wo Facebook ana afi YouTube na yemfa kasebo no enchiri mu ankasa ensam Ghana fo bakaya America krentemu ni ana Maslock openipo no na ye chief executive officer edema wonom na yaka Maslock adwumakuo na adwumakuo a na oman Ghana mpeni 40 yese enhwe na ema oman Ghana fo bosian kakra na yemfa nsi enwumam na yensu yenyina ye na so na abrabo ayepo no yentumi nya bi na yemfa hwe yabusua ene adofo na Maslock to ahye mpi magana fo de hye pi na mamanfo pi nwuma wo bosian wo manyimu a na enya asemkuma kra na openipo da no say chief executive officer no na ye maame Sadina Tamakru etieno na oman Ghana banada hwa me kire MP amayoko ni kire mu say emra NDC abanye di kan ba ya etwa mu koye Ghana mampeni yam papa John Dramani Mahama memu di kan mu no ye maame adwuma obeye no mu kire mu say Ghana sika fa ne nsase ma ne nwuni se sone ya oman Ghana boka susuro ma didi Ghana fo a ne mo ya ne senti omuni kogina asem bia na nso ne maame ne watu pia fajan ne wabutohwe wantena gena womade ya kopi amanfo amanso na mfa mape bɔ ne motom na nya de wakram ena ebi omrem se ya kan substantia emene betumi atena ha no madi e womra ni ho no ya pomra ni mfo abegyinem na mra banada ne di asem ne pe ena kotuam se ya maame ne den e de Sadina Tamakruatuoni abɔ no sa de no ti sanda ti de ne adi se dudu enti onko da afiase mfinhia ne pode edu 10 years no nya dwumaden emfa nka ho na omo bo modin ahye yepe ya mami wa mada ama omanyim ameda fiase na wawom sa na nansen NDC amanyokwe yakopon ayadom ema Ghana mampeni yam papa John Dramani Mahama Sadi amanyokwe na papa wo biu nansen na oba Ghana se ne waba obedu yepe yetia ne se ne ye yenko muntwa ne ha wafa ha munsi ha se wase waba wo mfa ha omo kirem so mokodo ya mame
sadna tamakru atuonu enti ze ameke so mu kirem so hyemu nsawom enti Ghana fo nyina ni age o ne ma ya ade se ya mami wadi Ghana sika enti sa na se ma chene de o Ghana ma no o ma ne wo mra enti pani se sabe petapa peto ya na mra ene de woro enti ma chena tuma e kire din Ghana fo nyina boye nsem e de ma NDC aben ene o my Ghana emranimfo na anche ne hu se katantenten asan ba efri Court of Appeal abase ya mami sadna tamakru atuonu ne mranimfo de nkrata akwadan asemdi bia ne se ekwen fa so a Ghana mpanifo abanada che ne tumu no omohunu se ono no wanya fumusuo bia omanya aginasie ne fumusuo dansedie bia ntia no na mom eye otahunu bi kakrom de gina temu no so ntine court no endane atemu nani ya ho ade ankwache ho ane se ne peking kran ato se tuishio no yakɔhwe ane se muso aginasie abandada no de koya atemuafo tena so di asem no matwa tanchia asadam no wate obi kokɔ kwati kwanso no enti weni yade atia mra enti o mani asem ne yekura enti mlanimfo pole basa tena so nyina kirem se ya maame sadna tamakratueni ne ho sonso abrobenti onsan kofie na nsawom ne de onfiri wonko ade anche ne hu se ya maame sa be fontentan so ne asapa de ne agbaja ne ade ne so hurihuri se ya wo manyima wansan wie ne hu se attorney general Minister for Justice and Attorney General wafase the din the doctor nyase bukuma kura Dr. Dominic Ayene aden krata akwada appeal court to say appeal court mpanifo monye krata yi monim saa asem na maka no mumma no nyina hwa da bi mamunya no monkwa so mane nam ne ebesa de emrafofra san bane ahwehwem ye visa me ye ntiase aden ti na nipa no wanyamfo so na chena tum na mo so mohwehwe mu no onifo nti ye ntiase nti o my Ghana ban lo ya penin ono kwansi ni aben oswafo hwe atenten ne so Dr. Dominic Ayene aden kata akwada appeal court to say monye nkrata yi monsaka pe monka njira ne say onkodam na mohwehwem na yampene ema asem no monka se onifo ena Ghana fo say yede na ehwe ejabo kwakomisuma ni mani enti ehwe de bekwakusie ene ya ho na mosa ukuada anopa ba ekodu awia pe ene ukuada ye osana bosome de toso edumienu ewo mfimpimi ne adunu nsia muni a enkrata efri Court of Appeal ba kirem say yamfanto Ghana fo anim ya maame ane den ede sadna tamakru atuonu akane maslock penipa no o my Ghana ba lawyer peni ono kransi oswafo hwe o martin ten so kirem say sa nkrata ode kwada appeal court no ono na de koye nso akurase maka nanso menwe ye krata no muntiti muntungu babi mo no bonga lato krevisa yamfa anya hwe asem no ya mane nkoso appeal court biu na Ghana fo bi say ade adea ma withdraw case no na je se ma no je se moboa mo pese mo hye da ja na mo hye da ye saa on sa na mo te yo yate pam na se obeto abonten pe ana nkra beto dwa kirem say yanka nkyra Ghana fo say se no aban no ye pani ono kwansu oswafo hwe atenten no se kirem say asam sa de tene ne nyan sika ye nua ba sadna tamakru atuonu adini mu odupa sa chema wontumi chenye odeda afiase se no kwadan o my Ghana ya court kubata ansem di bia sopa ne pieto mu odupa sinistim echewa pampe wontumi nyo ho omo de economy atena se abobo hu ahunu se asem na appeal court di o magya no sa na tenen ana se attention akos na Supreme Court kubata ne susu ginaye ne hwe bia susan de bodo ho no beton ti se yi de enkrata o my Ghana ba lawyer penin di kwadan Court of Appeal se nkaja ye nua ba sadna tamakru atuonu nkwadam no omo kirem se se enkrata no ma redo nti enne ye nua ba na eso pie fie de kofie okọ huni kunanim ene abuso na okọ live me visa ne ho son sa brobe ontere say o my Ghana Supreme Court betena se edi asem ne de a kire din wa fa ne ho adi enti woni nkrata ne efi Court of Appeal eba ye de mu kire mu esemo enimre yi edi a kire din enye no sa pepepe yento akase ebo ne so na enkane Deputy Attorney General ye Alfred Tuyayeboa eden sam atudwa echiremu say ya atemuafo no ebetimi atena sen etimi etie nsem a ehuhia ewa abro omukọ eye legal vacation echiremu say woso mbomodian ne a lawyer for asa cases ne shom nsa no etimi kasansa no mu hu say enya ade omuso na sorry na emu omugitum say asem no betimi aka na eden nsemi atudwa echiremu say abra wosi gina yen say eye nsem bi wo hono ma ya atemuafo no ebetimi atena sen no matimi akasa asem na ebi mu kasafa outside entin
ana mo kɔ legal vacation na afei nsɛm bi wɔ hɔ no mo de a mo sɛ kyenkyene wɔ sɛ saa asɛm no motimi ɛka na nsɛm bi ɛte sɛ ɛyɛ Enquires national signal bureau ɛyɛ director general Kwabena Edubuahin asɛm mo san so na Enquires national food and buffer stock company ɛyɛ chief executive officer Hana Abdul Wahab nsɛnsɛm ne ho a ɔsi gyina yɛ sɛ nka wɔ sɛ nka temuafoɔ ne timi tena se na saa asɛm no motimi ka no na ebi mo ɛka so mo kɔ ɛyɛ legal vacation ti afei adɛn na saa asɛm ne nko a deɛ ɔpɛ sɛ ɔmo ɛyɛ atemuafoɔ ne tena so na ɔmotimi ɛka na ɔne nsɛmtwerɛfoɔ ɛtwetwe nkɔmmɔ ana ɔkyerɛ mu sɛ ɛyɛ ade a Ghana hanom na temuafoɔ etimi ɛtena se ɛhwɛ sɛ ɛyɛ nsɛm a ɛho hia no ɔmo nso no ebetimi aka ɛwɔ abro ɔmo kɔ ɛyɛ legal vacation na etimi nso so no aboa na wɔkyerɛ ma yɛ ade ahyehyɛ pan so ebegu akwa mu sɛ ne ɛbɛyɛ atemuafoɔ no ebetimi atena se ɛwɔ abro ɔmo kɔ vacation na nsɛm a ɛho hia no ɔmo etimi aka. So what is the established practice? And the practice pre-independence and post-independence has been very simple. Vacation judges are supposed to attend to urgent matters, especially matters relating to the application for bail, matters relating to injunctions, matters relating to the estate of the administration of estates, electoral administration, probate, etc., etc. Vacation judges have not been hearing substantive matters, that is, taking evidence and then allowing counsel to also cross-examine witnesses. However, if a vacation judge is minded to hear substantive matters during vacations, the lawyers in the matter are always consulted, and if they have no objection, then a warrant is secured, and then the matter is heard during legal vacation. But in this particular instance, we are told that the lawyers were not involved in the decision to hear the matter during the legal vacation. And that's where the problem is. Any outi ye Enquires Deputy Attorney General Alfred Yeboah. Yantua Kasiabon Sway. Na yenyina mu awa posifo nsensem na Ghana for baka nansen emfoni ni videos bi atwagu ye awa ba fonten so a na nya asem kuma kra na wo hwe nhwe wi wani so anyi tese video no in fact na mu odin pa sabi premier ni awa mu o manyim na enam sansensem nti Ghana Post Service omaka bo mo ne eye National Signal Bureau mpenifo akapum akwa chi ni pamu beno a omoye mrema omukite dua e wo manyim omu kirem sei wonom ehye Ghana fo kutu patitire ne anim kremofo sei munni awu na nipa obaka setia enkomhyeni Muhammad monchini twani se okuta boha sei ya knife sei ya so sei ya soso sei kumempo a dwanetire mu mienu na wuku ne totwene a twidi ya mpon Nyankopon beje nkwa ema wanya osoro ahenie mu akofise sabe enipa okasetia enkomhyeni Muhammad no wuku ni pe Nyankopon obo nipa na oma ye nkwa no bama wanya heaven akwantu atumi akwakopi ma wei wo mere ho kra na owura ya sabe okaka asem frama asemin wanya vinhia na pode aduasenum 35 years old man the day ade Masud Abdallah na omo kyerem se ono no oye imam a odi nkremosumanim ekyerɛkyerɛ pa na empanifo ene oman Ghana mlanimfo ene aposifo kyerem se wo hwe ne kasa ya wo kan ye na kwasi boni beka ne say violence jase nsama ojambo mu nsem ebetumi akwakofa hoye abagana manyim ama oman edi yen ebetumi akwafa mentem ho ase aba emanipa akwafa ntokwa boma ma ahwe ne ebedu baabi ne Ghana man ye nyogefo bia na aposifo nkata ne kyerem say owe ne dinde Abdallah Masudi okaka nsem wei ewo mla na woka twede ya mpon Nyankopon asem ala ho asem ewo mox edemu ewo ntensere ewo atwema ngwabiaja not mensenim ewo sentimental na okaka sa inframa semin na nkrata posifo de aba no ewo ne due no mu kyerem sem police cyber vetting and afi enforcement team ekagbomu ba ko no mko chi owuro be ye fa ne se Daniel Junior Yaw Agyei omu kyerem se ono no gyerem se Apostle Daniel JY Agyei omo ko che ne se openin so akotu sane mo pepepe ono so wakeka kansem we bia eye very offensive commenter sempenifo anhwe anka ho asempe eni wojampom ebetumi akofa ntokobra na beto Ghana Christopher eni ye nuanem kremofo I mean entem emoman adane abutu a Ghana man bia ye koye nya nuriye ye ne yanka se dikan ye pa ye ho ye hu yasenim enti ye betena se ma enkremosom eni a Christos ma beti entem dia oman Ghana ho bambo ko kyerem sei
One mam ho kwa mesa bi mfrani masem we enko so manyimum. Na posifo ankata ne kirem se ne. Wo madoa sa de hye we mienu a. Omga kopima posifo akata ne hwem mapa. Atimi akoso se die nti enna kobrane tumi ede ne sase ne bo se. So obi kasetia komisheni Muhammad atwani ti kuno totwene. Na ebenya osra hini emu kwan. Sa papa na yenu anama Kristofo bi so kai kasa se gukuni patotwene mpo. Na okasetia wosoma. Je say obi a che okure nyeje. Na nsanya de papa. Posifo enkata ne James on mesra kanifom de da dankremosom ene akristofo somanim say. In fact omana wo mra. Enti wa ubebu omana mra so enam wosoma wosum nti. Na wakota be fontenti aka kan sema sabi ojambom ne bedane Ghana butuo de. Na moja empram Ghana fo akunafo ne mmofra ene mma ene mranto ana mmobro watire so de empinifo ahwe ne mu sa sabi mfra ni masem nkoso dante no wa wonim na baka asema etia Ghana mra de empinisi sabi peto ya mla ene yedogro na sabi mpinifo sei yedu amanfo so ana yaka ya namti yenko nkotie owura ne din ede Masud Abdallah oye imam okwagina ba fonten tan so no kakasa ye ewo mosque ewo ntensere ewo atwema ngobiaja north mensin mu nsem okan wa santemante mu no yanka mafiri sei mpenisi yedu amanfo so ana ya na ya den yaka ya nom ne nsem ni nie wo be di ko sheri Muhammad atam biara ojuma ya chi wa yanku enti wana no wallahi ukunu wa yeboni e betuma ka se police on beti no ai wallahi tallahi ukunu obe ko aljanna asi mi si wallahi tallahi ukunu obe ko aljanna mo fo se abada chi watum onya na okunu ese wadi ko sheri Muhammad atam islam sum shishaya nyame asha to no obe biara ukunu obe ko aljanna ukunu obe ko aljanna ukunu obe ko alai ukunu obe ko aljanna mo fo se abada chi watum onya na okunu ese wadi ko sheri Muhammad atam islam sum onya na okunu ese wadi ko sheri Muhammad atam islam sum shishaya nyame asha to no obi biara wobati ko sheri Muhammad atam bia munya na abunkunu munchaliti DLFM 106.9 enti ne krakra ne se muntwa ne ti na ho no muntie ne ye Ghana fo amutie me kwakra pa no ho no se na oka no ko sheri Muhammad atam bia munya na abunkunu munchaliti wo obedi ko sheri Muhammad atam na abunkunu munya na abunkunu bia munya na abunkunu munchaliti enti munya na munku no na muku na mo hwe na ti tua so abo a wode utwa ne ti ade aka ya homa enti mutwa ne ti wie pema wie etire din inframa sam we enti na nam so ene Ghana Post Service akwache no ati kristoni ba ko no so ka kan sansem we ya bie ne omoto ate a ama moto ayire pampe kofi mesra ode yom video ne to so ma me yom free so na nsem na mo kan na ya metan ti yom free so ndese ne de ene Oma Ghana Post Service ayira moto pampe omunya ba bi kura homemfa mahwem mapa eguso ekwaso ne mede munchiremu esen munti akire din munya na munku no sesi okwa akokirem akire post for de nti a munya na munku no ehon komo na nimre ye de asum yi Yantua Kasiabone so na Adamos Resources Limited for HMA Yadia Minister for Lands and Natural Resources Emmanuel Ama Kofibua Ede nsema tuje chemu say yamu mining licenses na yadia oba beji no chema say gina sie no musi ye na nya de no efamra kwan so kresan sa wo hwe Ghana ye mining laws ni ma e na wo gina sie ye Minister for Lands and Natural Resources esi ye na chese no enya de a ewo sa emranim na eye Adjoa Agyei Sikapa bosom ne de tosu edu e won fimpi mienu ni aduonu nsia mu ana lands minister esi say gina ye no HMU Adamos Resources for eye mining licenses no e was so mutimi eje e wa bra ye ministerial review committee for ede eye campaign no ade sekretary ekoto nanim no konsla share e wo Adamos mines e wo eye sama no welembele eye mensni nim ana lands minister ekasa ana ochemu sa bra committee ne de ba ya wo hwemu no ohun se eye ade a Adamos eye resources eye limited for ma ye niama bebre no ensem fata enu ntunu wasi gina ye seminars commission for we sesa mines operation no mo ana cheso mutimi etake over na ye press statement ebeto odwa enewukuo
Osana abosom ne de etoso eyedu mienu won fempi mienu ne aduonu nsia im na campaign no echema sa gina sie na lands and natural resources minister esi ye no enya ade omugi tumukura na omo yaye papa pa esan sa de ntin ana omo so fa anwudi e weso omunya na omo so didi omujuma no omo uchirema enya ade omo so betimi edi juma na wo hwe sa omo hyehye ne kro omo hyehye na enya ade e wo minerals and mining act 2006 at 703 nim enu nti no omo so ombebo omo homodin ye pa so omo so no omo sa ebetimi aka omo license na omo so no etimi ade omujuma na omo uchirema nsem bebre krampo na omo kan fa campaign ni ho na nya ade ne kra ba kokra ewo mu na ye minister ni tumi owo anacheso no so edidi ni dwuma san se ne oka ne niema no enya ade no so efa mra kwan so nti campaign no ebebo ne homodin se omo so sa o how se no aba na ombebo omo modin asa license na nya ade a minister for lands and natural resources ebetimi age ne so mu kirem sa ban san restore omo license no na omo san koye adwuma enya sa komo ya nti abane hwe na mfuna ni akirem on matisa abane kura se wo mo adwumayefo ne de nya de obema obi ho aka abane be hwe se koba sempu so man form license na mo kwani po betiki over no o mehwe se adwumayefo no mo nyina be ye adwuma na o manya bibie die Ghana fo no yikirikom tie besere o mo kakra ye to akase bo so ne ye body awure mo ahyenkafo akache na Ghana ahyenkafo ho wonsem pam na o my Ghana yawo ahyenkafo nkobom ko pi wo man no mo twetwa huro pa wo mo odu sa chema wuntumi change eye Ghana Private Road Transport Union etwaneti aka ne se GPRTU ne kue no wo mo odu pa e ma ahyenkafo nkobom ko ni nyina na wo mo de nkrata ba bonten abaka se kirem se wo mo do mani kwoti awisi adi ahyenkafo dwuma di achi wo manyim nansenya chese wo hwe o man Ghana ahyentwie ho wo mra pa nansa na abetwi hyenkra no etese wo no wutumi hu se woka ahyenkafo kuo baako mienu A anase B ho ansa na mra no kra ya ma license watwi hyen sana men nkoso de atasu 2 omo kirem sa ahyenkafo ni bi ansa na echentiade ntum bekwaso no ahyenkafo nkamom kuo ene asoye ohwe o man Ghana akwadebade hu sansem transport ministry no kosi aginasie ene aban ekobenkrom sei ebia fango bo aye den yakwan nyina sei spare part bo aye den de ezi ahyenkafo ne ye bre enti aban yesrew ye pese de ahyentede ne bi kan lolo fe ne yatum na ye nso ye adwuma yatuma nya sika de ahwefie na agya yabusua tumi afiri afam saa hye ne nkoso a wo ye ahyenkane na wonim na wokokoto ahyentede mo man Ghana mra no etume chew eme ye twen aso wo manyim nanso ahyenkafo nkabom ko pani pa da wo montem GPRTU mpanifo kirem sei sane yawo ni hye na ahyenkafo no bi ya busu a de mo pe na mo ye wo manyim idamo de ato wo man Ghana mo a mo fotrotro ene ahyentu kwan kwa chichi ne bencheye sei efri neko e man ho kwan mo obi enje wa hyentede a ebura kane de na wutua no so efri sei enya ade a oman nyemra ma ho kwan sei yento ahyentede na kasamafo abedi akire atema GPRTU ahyenkafo mkabom ko dem gofase Mr. Sammy Ramoa one santwafo aka se kirem sei efri bosum we yakwese na wie ye de omo nka nkire hyenkani bia se omatobom enti bodada na moje na no na monye wa wunu abeto bom de omaga na womna mochewa umfa hu ni da e wo manyim na omache kirem sei enche ye bia na mukwohia oman Ghana so ye hwe yen akwana bade hu sensem mekire Ministry of Transport na aginase ne kosi sei aban adebato montene so sei yenka nkire Ghana forces sei no eye fango a ye fene sei diesel no ebo no wono ma hwanso 2 Ghana cedis for your pocket entine said ya ye no aban ahwan diesel ne bo so de a na se omutu ahyentede ne mu anyeye entina ebodada ne no na hyenkafo beji no manyim ye ma ho kama mo ntubuo num asema ba bontina hyenkafo ne bi de omope ejibo omope ntinene GPRTU mpanifo kirem sei yemfanto omaga na hyenkafo nyina nim sei wa wini ma beji ebo a etiraso na nya bo a ahyenkafo nkamomko ene aso ehwe oman Ghana akwana bedi ensam so agye atumu no oman Ghana mra ene obi kapam na mo kirem sei yemfanto ahyenkafo anim ene passengers no wa wonim se wakofo ka wo ye passenger enya wa wo ka ye commercial vehicle betua ka no
se metini ene hyankani no eje obo a eboro sese die yi so na de obeya ne say koka kire transport union kura akofa aka no wo no station say ye protwa say ye GPRTU say ye hifo kaka kire mpanifo no mo hyankani no na mo twena so say ye wawafo ye beka ne say floating drivers o mo de omuni station bem nyina kwan no ho so a de obeya ne say mutika ne mo na do bia posifo wo pe na waka kire police ni so ma no wonkomo waka wo de ka kire daba ne say daba mpacho gina na menyon so ayedi obegina ogina pe ne wafra police na gina senior driver yi one ne mate o magye bo na abrusu nti mesre mo o ma ne mna tia mo nkere na mo nyigi esika mayen e ba ne sape portfolio be so daba ne pagi se twi ne mo agye musika no ma sa de na kotum na gwa mra ya adwuma me wafa se samara mo akirem se o man ne wo mra etu ye hyenkan na fu se e bo na ya gye ni suama wo na wontumi nya adwuma pakeka ne sifie se wontumi nso na betu Africa na kwabo ma na tenem na se se yi de Ghana na yatimu no e me na ya adwuma nti fu se bo ne nso a pakoka na kopa dobido etredin. We have been receiving some complaints that some drivers are increasing transport fares. And I want to state it clearly that transport fares has not been increased. The process in which we go through before we increase transport fares is clearly there. Now, at our last meeting with the Transport Ministry, we all agreed that we will suspend the intended increment for now because of, President, taking the 2 Ghana cedis from the diesel price. We decided to hold on for now till the end of the month to see where the fuel price will go again. We all understand that things are very high. Drivers are going through a lot of hardship, but there is a process we go through before we increase transport fares. So drivers who have, increased transport fares, we are telling them that they should quickly reverse the price to the old fare that they are taking. They shouldn't do that because that is not the directives from the GPRTU, the GRTCC, and the Transport Ministry. So if you're also a passenger and you board a vehicle and the driver says that he has increased the transport fares, if it falls under the union, you can quickly report to the union officers. Or if the driver is also a floating driver, maybe you can equally report to any police officer around for the police officer to intervene, making sure that there will be law and order. So we are pleading with the drivers that we have been serving the nation for all this while, and there is one process that we go through before we increase transport fares, and that has not been done. So nobody should increase transport fares. DLFM 106.9. Any OT or no na Deputy Public Relations Officer at the Ghana Private Road Transport Union. The thing at the Mr. Samuel Amwa. Yentua Kasiabone so na Speaker of Parliament Alban Babin atuni sa e dia frema hwebeja foni na so mo metna se eye enanum no mo fanyenwi adwuma no so betimi akoso e wo mra hwebedwa mu no de nsemi ebetu dwa enewu ko sana abosom ne de toso eye dumienu ana Speaker chemu sa ye mra hwebedwa foni na no eye Adjoa sana abosom ne de toso aduonu nan ekosi efiada sana abosom ne de toso aduonu wotwe e wo mfimpim enu ni aduonu nsia imu na waso mutimi bomode atimba mra hwebedwa mu sane abeyo omuso betimi atena ase na adwuma hodo ne so omuso no atimi adwendwen hu no chirema nanka wasanka eye mra hwebedwafo no ene mutimi kofie so akwaje omahome kopem se eye ahini mibosome na cheso matimi aba na omuso no aba abeto omadwuma so na emomo ochira Adjoa sana abosom ne de toso aduonu eye nan ekosi aduonu wotwe de mra hwebedwafo ntimi mbra sane abeyo metena ase etimi edi eye nkitahodie bi ewo mra hwebedwam na nsem pote omobeba kan ho asem de enya ade odi sansem no edi tudwa Yantoa Kasiabon so de yemfiri o Ghana ma hwebedwafie ne fie ne fa nkire mu ewa santemante mu na meka sei aban ena musine de ma de hia wademu amansia central bensenem ewa santemante mu eyo ni menyamfo Emmanuel Open Agyemai empremfo abadwumaden esi arsabia chenchirenche ewo finaso na matre chip compound papa bi e de amakrodua ne sempenifuo munsem na mwa na pomuden wonsensem enko nkan na ade jam potem ho no monso munya ya sebe papa nko na mapomuden nsem enya na naso pam na mna mpenifuo e paire sebe wontoma e de ahye mpenifuo nsa no wombodwe data etitere ni ntire pine kopia se na nya semukuma kram edi kan na nanom atren kudwa potem ho no ekopie mu bim wonomo mahye bedwani ekoye
presiding member ekopie mu assembly members ɛna afin so ɔmo amoyɛ adwuma assembly ho nyina kɔya ɔmo nso amohwɛ apɔmuden so ɛwɔ mansin nyina kopie mu bia nyasemgwa afie soma hodoɔ mu mpanimfoɔ department ahodoɔ mo da mpuntudwuma no nyina kopie mu dwumadie na sɛ o nsɛntwerɛfoɔ so kopie mu a na akɔnɔ ona bibia da din nse ni gia bapam na madwuɛ da ne to odwa no no nimnyamfoɔ ɔpen agyeman ɔno ɛna ɔyɛ abanam sini ɛde ma ne hia wɔde mu amanse central kyerem sɛ yes Ghana man peni ane so adi huna ɔpɛs wɔboa pa na ɔman yapɔmuden ɛkɔ nkan ne ba kwenie wɔmatena san adwene wahunu sɛ ade hyɛ ɔnom wɔ amanse central man sinim titiriw ɛne mu amwɔ ɛyɛ finaso na matere no apɔmuden wo sansam yɛ ade na ahwene mu hwi edu ba bi a mobetu kwan anante akɔ akyiri ebi kura foka ahyɛn bɛyɛ miɛnsa ansa na watumi akɔ ayaresabea ɛba ne sa na musikasɛm ɛto ape enipa no bi kura hɔ no ma na wafa afuro na waka no na yɛ pɛntɛm yɛmfa ne nkɔ a wobɛtwa kwa tententen anante saa tena kaa mu na kwan so dodo ba bi a na nyɛ ne bɔbɔ sa sisi ne wapɔn kwan mu kura ɛba ne sɛ ha adwen ɛno nti Ghana man peni adwane hyɛ no menne chip compound chenchirenche omo de ama wono omo pa ntoma deja se bom frete da boa pa pomuden sense akonkan ewo adehya mo eye finaso na matrem na oniminyamfo akasa na okirem se wo hwa na mbompa o matui na wonom pese nkronkura hodo we hye finaso na matre ase no omo nyina pomuden sensem ekonkan vi se ne enipa won kwa wade nyina na oman ga na hia to agye de abom man sikasema konkan na sabi se wuwa hwan na ekotua to mo mampenenya bia ye oman yi enti anyina etumi tena se nyini che na etua to oman beko nanim ni senti aban boni pa ho ban chichire fa pomdin sensem tinene wo ma momoden a dia de sabi dia ba se beboa na mamutwa kwan ekɔ achichiri bencheye ekopa apomuden no empempen ebia besere mo hwan na amuso betumi akɔ na apomuden sensem akonkan de mamom DC dia de sere de ato adehia mo wo finase na matre se osere mo wada se kobasa aban bibi ma adehia bi pe we aban dia yemfa nsoa aban adwuma yemfa nsoa wo ya na wabra na wagya ho enti wo bekɔ na yɛsɛ nkonwa na yɛsɛ ne ma na apomuden ho ne ma na yɛsɛ ne sam o kire ma dabi oman obra na wada wabɔ obra na wabɔ enti sɛ na yaresabia ne sɛ ya mo na mbebro mo na mbetwa kwan Ghana man perin bia otie o ma ho yaresabia enti mo hwase wie na nkyema mo na dachi bia cha mo ambenya so mfaso o kire ba srɛ doctors and nurses for ne se monso mo de arasabia na ba mo hwena no monyere mo hunya dwumaden na ade hya no mo finase na matre wo mo hu se yes aban papa ba no ba yenso de apomudi papa no de abra ne manfo oni manfo Emmanuel Obia Agyeman na nemu sem nie esi ho na omanfo ba ya hwe a omuntwa kwan tenten enko eno makoja ya hwe no yekuro ayegoso dis ebio eye aban a otuso sesi a eye His Excellency John Dramani Mahama eye ye president down no yenso boni beka say resolve anase said the share ye manifesto mu ede bo apro share Ghana for bo se onto amamaye no na ye ba apomuden wonsem ade ede akoma so ntie be ye amomanfo no district mu we ka ho a metina akonya no so ye His Excellency John Dramani Mahama ebo omidin ye ma eje mitumu no afe ene boso mienu ni we ni ayasabe toso miensa ye bie na district mu esabe keke se de ni enim na dada no ebia ya bia no ye de accommodation ka ho ye nurses and doctors and physician assistants accommodation yo meda yesi eka ho ni etubo ho ye team supply facility no ye de ka ho sebe ya anopo ewio anadwo nurses doctors pharmacists na adwumayefo wa ya sabe nyina no enam so mo te ho anti uduru ha obenya ya free primary health care aba ebedu mrebi no uko ayasabia eben wona central compound any health centers any clinics no unchie sikabia so Ghana niba edia eno so yiguso ho adwuma presse said ye omodi kan kasa no eka ye no oma yenso project no mu ye yenso facility no ye hu se ye ya dia bibi to tema wo ho a hwe ne di hu dwuma eni a woti ye ono na woye aban enam sini edema de hya wore mo Amansia Central man sinim ewa Sante Mante mo ne din edonimnyamfo Emmanuel Obia Agyeman ne kwakura mo na Amansia Central
openipo na ye kwankyerefo openi a oda apomuden no Dr. Ahmed Opon Apretwum ede adesre de ato adehia mowo finance na material ni mu se wonu mani abrese krotom sesei efa apomuden sensem de omo ne mu ni agrokra omo dwene mu ye papa ni senti doctors amope omo de ba nurse amope omo de ba kadie bia mo behia awa sabia ho no mo de aba na ye ne krado enti mo hwia ne mu sesei no mapomuden wonsem no betumirika se bru ntemo so mo de ambaya ne se mo hododo mo pe mo kwa sabia ho no mo kwa se munim na se ne mo mapomuden ne makon kane emfa emamo enya pomudi ene muaye free aban ho baaye no e ade a abeboa ema ye da ye so se e de apomudi bebe nipa no abem ye to so biu edan no so bi ehun se ne sitie enye pentima mento ena edan a wo se edan na hode so ye de ewo mfiri se engineers ne planning officers omu nyina behwe no so mrantie no so edi achi opem se enne ye pa ho entumani nana ye ready se edan e ye wo no say bomb ashinti e begin of DLFM 106.9 say it's so eyi na meka akosi se edan na esi ho no mukwa entra ho ema yare emfa onomu ansa na waba ye na mede na ba no over 15 years working experience na fe no new school aye adwuma wo Kumawu hospital ani de keka ho na odi APM wo ha no saso ma midwives a wo so ye experience a ye do mo beka ho se ne medi aka no say yes that ye we ko actually a bedroom review no be through the next level aye health center ani a woti ye ono ena ye kwankyerefo pani a oda apomuden ano wa Manchester Central Mensenim ewa Sante Mantemu ne din e de Dr. Ahmed Opon Apretwum ena woti ni na mane boy yensem twireni Barbara Cranton ena difiri Asante Mantemu ebesumye Yentwa Kasiabone so na School penny at the Mashaped International School Mr. George Akwesi Opon Esra abai so momodi antete eto so na niema eboa ema disuane ade cheon sem etimi koso ne so no mutimi dibi eso private schools no ase na wo chiema so mutimi eso private educational institutions na se betimi aboa ama disuane ade cheon sem so no etimi akoso ye ne mpuntu so no etimi aboman Ghana ye homesuamu na aboa mofra no ene oman ni nyina no de ade sredie editu dwa ewa bra ye 15 graduation speech and prize giving day ekoso ewo Good Shepherd International School ewa tonsu Kuwait no wasokwa municipality nim ewo Asante Mantemu na osresa aban no emomodian so masese ne be ya desuan wonsem betimi akoso ye no sanso esre awofo so momodian no mo hwe se abro mofra ne so akwa ama no emomu ndi agrosa akeke na emom omudi agro kakra na afen so matimi asua de se ne be ya se school no etimi resume a omo so no ebetimi ahweso madesua so no ebetimi akwanim private school more and Kabayete because ye now buy a dislike say or perspective of flash at the Bay of Frabaya Crabase. That's a yaso uncountable so also a buyer senior. Then think any pass a watch your books. Now one must say, where ye a private and away where the attitude woman up so Ghanaian up to my Ghana and to buy a promotion now buy the private school and in ye. Then there's a buy share now also Unconfident Mediano, Mamma Schoolman can buy private taxes. It is our poor taxes when Namas buy. We hear from Mr. May child, your mamma a private school here. Now 1 year in year. And decided I am the process you put on a bracker crowd, the shepherd school. You're very raised you will be a president. Our my Ghana, a server, the Munam. And you for heaven. It is now for your say, the shepherd school. Yeah, you know, some of you used to have a botaya and go in the fish. And provide Chester a cranberry the shepherd because our family dear dance here. Why a day man cranny said, that we are a casse, your mouth choir, 9% Tiane on Donny on the man crano, Lama home pie. And your catcher out for the said you near to be put down, Cranmu show almost available to me and son and nine. Our black problem who untouch a man. Yes, Rao for a brown cranny buffino, and cranny your cosia, woman could tell you no more cranny my.
Eni ya uti ye school penny at the Shepherd International School Mr. George Akwesi Opon na enuachi ana public relations officer at the Makumase Asoka Municipal Mr. Emmanuel Opon ebo mpenifo eni achechefo mo Shepherd International School hono mabaso ye pa so mo so no etimi ahesa disua won sembetimi akoso ewo mpotem honom na ofa kwanya ne so esra wo fo so mo momodia se bibibiara mo beye bebo ama mmofra ne so atimi akọ school no mo nye sanse adesua de ehuhia eno anebeboa mo dache Shepherd School media so ni na IFS school no ema anya se omenya film akoma edum na na omye ho for school for ni omo school ni na abatin sa no matter how much me buy no so just na am friend to self net nya boa omo no de dia hodo a omo sese mo omo na mo friend no edie awofo a mo ma school ha ka ka omo de beso ko tu de no any school teacher for any management of the school na de dia omo de na se me school do if you do ma na se na ya ade for ma bo mo de pa yi the communication service in for the passer de dia bia mo fra omo school di ma omo oni be ka say lavish graduation na say be ostentatious lifestyle be leading frano amo mo that be again this is a conception so no say obi he no be very school as by graduation no akoto be aka akoto mo ba phone akoto we no be display be there sa no man na so so this way of that's how you see ka ko share sa no man na say oto na say o bu ama DLFM 106.9 yeah Doma Mofra, Siato Simi, say a tom from Hawaii, Tom Tally, ye talk to Mark, say, because you know, for I can say, I want to sign money now. Eni ya uti ye public relations officer at the Makumase Asokwa Municipal Mr. Emmanuel Opon na manibo ye nsem troni samo for ibuati na different sentimentemo ebesomye Yantoa kasebo no so ne yenyina mu ewon kran pumpure matem na Ghana fo bekaya emra ndi samayuku no ene Ghana mampeni yempapa bemo boada John Dramani Mahama bontoa na mo bibi bae say ene abetene ye o kada ye o kada ene esepr sakr sa wo manyimu ama ye o kada fo ne de papa na ne Okada Riders Association of Ghana Wadama na my Ghana affiliate tafo moto prum na yesene okrayim o my henyan wo manyima nya dewa na kama mu ko ne kirem say ne ma bi kwaso ha dwen efizanya omonko mo wa National Union of Tricycle Operators Ghana ni talk omo kirem say ne omo na my Ghana montene so a adwuma na ye dene chezo my Ghana post for tata mo left right board center chezo ma huni se okita motorbike ma ba won chen boko opening license we hen say use na ban entimi ma wo mutumi krate na se achiwa you are operating illegally na o ma so purchase say hwe ene ye wo ye den killer betua wo ma de acha okra ni 2 na Ghana cedis from your pocket na posifo na je abomba de akwacha ne kama e de akohwe fie na ma busua firi afam na okades e de kom ne wo ma na akwatwere ban ho na asetirema ye denen na Ghana de shemu twa okada kirem say Ghana mampeni be hye okada fo abo say oba pe oba ma Ghana mra na ma ho kwan na wo matumi aye adwuma obesesa oman ne mra nim de fa ahyentwe ho no na okada no aman ne hyehye ne de abasa sese ne yage atum ukita moto afetita fo de ye adwuma obi antumi nya ohwe wo manyim oposi ne chew na di mra so a onya ohwe na se mu kirem say ahye oman Ghana yakwane abadia wo nsensem eni ahye mama oman Ghana shenkani to me krata license DVL mpeni for den krata akoda ma hye badwafo se monye na mo sesa omranim amendment emfanfa road act na ho regulation no LI no mo sesam amu jamtam de kwa ma hye badwafo age atoma sesam omo sesam mu wie ya twanso mampeni eba assent to the bill o mampeni gitum pe na abaye mra na ekwa yitirem say omo nim ba bia ho nsema koduro sa enkata na kwaka mampeni nsa na ode da sempada for the motom ebo ne motom se ne ala tara tamam mensan ana se dom kase ne fan kwada mampeni o monte ho asem sesei
Oma hwe ni mu ahwe bana moto en semfa so nye maso ma wonom. Wa mu kyem se sebe, wo hwe Ghana ma mpeni nkunim de akesi odie no de ani sema nyoko ni ba gi tumi a. Okadafo no wo mu ni aban bia fa nanso na bohye ni ntina moto aba ma aban piri akesiem. Na Ghana ma mpeni se wanya tumi na nya o ma bisade ma o na se watwe o ma di. Ente ma dwa pam. Na nadia yi na nhyem o ma de an friends ntwerefo nhyem mu sei. Omu to mu agu montene so ayo ye kire ka kire Ghana mpenifo se ze sei we kokobo keke. Na nche sa aban antu ho anamon na road eye regulations no LI no aban ya nse kire na wanyi mra na ntum ema omodi okada ye adwuma no enya mra betem dwumadi na police be so atata wo mode a oman mutena e ba fo no man Ghana mampenin omu kire mi sei omodi nkata ba koma na wana so eye na so mama mpenin anka hwede a kokromotre power yakopo ya adoma enfem pimi na renu nwatwe na bai ekwe so ma ne tumi no sade ye ya na nhwe ni bodu anka ne to no konfo de woto de wonse beka wona sen na openipa eda wono ma no national chairman edema National Union of Tricycle Operators of Ghana ayam ofase Hamza Hafik etirem say fact asamana no aye dene ti say o mampeni nti o monsem no mamla ne meya adwuma ntesa o mampeni o mene no obi kan wo manyim. The Okada Riders Association of Ghana ORAC and the National Union of Tricycle Operators of Ghana NUTOC, which is popularly known as Okada and Pragya, we are preparing to stage a demonstration to the office of the president with a major petition over what we describe as use and dump attitude by the government. The two groups say we are mobilizing thousands of our members across the country to present our concerns directly to the President of the Republic of Ghana and demand urgent action on the legislation of commercialization of both motorcycle and tricycle operations in this country. Both ORAC and NUTOC have our membership runnings into thousands of people, and these are Ghanaian youths who rely on this trade for their daily bread. What are the main issues? We, the Okada Riders Association and the National Union of Tricycle Operators of Ghana, after Parliament amending the LI 2180 2012, resulting in LI 2519, which they say is currently awaiting presidential assent before it can become a law, is long overdue. The associations say they initially welcomed and commended the government for supporting the legislation process. However, we, after Parliament passed the bill, have received little or no communication regarding the next steps. We, the two groups, have repeatedly contacted the agencies, including the Transport Ministry, Road Safety, and the allies, to get valid communications on the next steps. Any awoti ye ono na ye national chairman Edema Omai Ghana Union of Tricycle Operators Ghana NUTOC Nidin Edema wafase Hamza Hafiz ena wote ne nkan na no si ye pena ekuo ne ba ne bi kirem se ne wontumi mfa moto ntwemu o kanashi o we ye den kanashi MTD the project for na baji usika 200 Ghana sisi o mutum kura kwa 300 we ye den obetua eba ne sana se mo yankwasi adwuma o ma bere pa na de abanya ba Ghana mampeni ani ne bo hye so mbedwa ne pa into omo awo no se de enkonta atu bentum no kada radis on mo bread do man Ubetia no ma fro me president be from me heroes fani papa say 5 and 10 20 be share me wa ye kwa ntemtem na ma friend boys the station na be from na ya gada na enti still power na be the side abaya promise no mo be bere and say obe legalize me asem no mo dey call parliament o ma sane say aka say president on fane sa chat here legalization asem mo be say o me legalize o kada na mai enti no na say point say enti o mo legalize mai amana police for mo high and they say who for moto o di me fa kani o kita obi bia so much then about almost when the Okada na legalize into high esa skaka kra with no much for so omo anya under video say omo 200 going say 200 kwa almost much omo ba give say 300 400 esa ti say almost say ade omo chiwa moto nkra almost from ade na ekosoro ese we de Ghana adwuma bia ne ona ebeye this Okada ebeye so sisiano Ghana adwuma ni ona ebeye no isa ye Okada no police for high nchase yenyina ya 40 obia 40 first no ye ral no ye na famoto adi do mama chisa sana oba power sisiano onyanko flamingo carnation tudu James Sound omuchu
edi wo ko ho no mope na o machewo wei ayo man Ghana de hia wonom de okada ye adwuma wo manyim ana wote wonom ebena boi ye gina wei so akenka madwenche ne bi dia som e wo Facebook no so na me wo fa se piaga dia ba no se 2028 nsesemu ba mate na master plan adwenia kentampo ye communication officer kentampo not edema MPP ne wo chirem de say de galamse no anda Ghana mampeni ye papa John Dramani Mahama pensui no aye hu sesi ano o chirem andi sama nyoko ne ma na mutu galamse no yefu nti aba betumi aso ano ana moni na hwe odi ncha kase mo den ede ekọ ede ama Honorable David Boache NFA chairman IB ochiamu pa we ya master partner junior kintampo eno tepa ye na odene ho market ya ba na so hwe life edifit teacher mante kasebon ye loud and clear e wo teacher mante emu ode na ode ya sina dwumade abode ncha kase ma ye Raskobi 1 e won Sanwom senior high school NFA Mr odene ho mante teacher mante eno de adwenchire ba ye na anane kunsu kodwokrom na ode aba no chirem se said no make the Ghana Dutch in the wechire pa na Obed asamwade aba na ochim so taxi driver na Tama New Town ena wo ye adwuma na ode ncha kase mu oden ema na wo fa Sammy B eno Adjoa Agyei Sikapa na wo chirem so mayayi ko na otie kase bo na wo taxi ni mu a oni passengers ni na etie kase bo no together na ode ncha kase pe mu ode edema ono na wife ama Ghana ni senior brother Dennis Abrakwa dodo afane se kamoko NFI piano ono susu watama hwa NFI eye Oge network aka wo won kwan thank you we mu nyina ye nkofo mo won kwan wo hwa ya okonum bi ena numrei obo ma baso sa no me wo fa se obera samwa wo won kwan se mu twi fam Ghana ni ya sofa we ni ya fa ba ya 3 course pe tam na so ane santie se sana otene ko na ashankafon ko bom krom kire se ne wonnam na fo trotro anasa hyen bia na driver no ne mate eje obo atra so a kwabo union penifo ama na se ma posifo nche no na munyu sika ma wo ade we ya test da bia sida nanso ya ne yen se de hu de yakura mu twie de da bia wo ya hye se be ya adwuma okoba posifo ama na ma hyenkani age sika ma wo ane union penifo ma hyenkani na jai ebo ntuma ma kase de mo page na ahoma ne tem 05345019 0593406565 ebo ayantumu wololo fe na hyenkafo do mo page no yese omunyai majo to media ase bra ka medo do ametia po na nso na do ho ya pa na boda fo so Sikapa ha na ho ya pa 30 seconds na wo bone tew de omo kan de de kure se lolo fe yantumu na so mo de omo page wa so o mo cheso but the o kaka champion fura ya de omo ba ju sika de amount na ya ba champion fura o ma ka so mo ya de o tia na mo mo cheso ma he me da se nyame hira o majo Wafa majo Kofi ma Shaman Diamond City opening mejo so ma yentio 30 seconds Wafa say for how many years in Nina union for no mu say that dey we koso ene de bia yete wafa alata mwenmwen onega mi ejuma woni yankopon entena Kofi ma majo hello Wafa majo meju so senior udi na bia kasa free but service support kasa free airport about je meteo pa senior of Anko barrier eba circle CCD and so police ni MDT police ni jina ono mu lodu 10 CCD no wa gine share enti wo ko ba won amane over what's up my da mojo am share omu jina wa bus stop wa Anko barrier bus stop wa 10 city straight 10 cities ai na maje 10 city no kan tu yana goro boys akwaje police ni share enti we ba de be share that's emfa o Ofa. Sapa mate beda se pa majo bedofo. Hello, Ofa Nhyiraba. We Ofa se udi na bia kasa free. Pate FM Hilda, kasa free Jericho. Ho fedu ya me enti free Jericho. Pate me dem ngini se be fa because sir. O be mo musika no. Na omo musika na akasa oni coin. Nti de we dem ngini because oni se o kasa o se o be kasa senti. O be kasa oni musika na Echiredi. Yo. Mitia
Adjoa Agyei Sikapa. Adjoa Agyei si wada wase pa. Ba na sana wakasa firi na kofama mama me wate. Okay. Me da se pa. Ma adwo me dofo. Ofa. Oh, Asante Zango. Ofa mana juma o. Ya da se o, yenti o mfra boso kan. Ofa mi bajo. Ka ya fi. Stage dia na na trot boy. Obia trot for na ya prosi for de no momfa ma prosi for sanso na momfo ni station momfo ma station masters. Ani media nkoko da ba for mo na media ega medimi a ega police station na be omo hono a no. Omo ni hujuma. Apa police station on your police station no. Wow. Aje mo koye o maso tire mo anka de mo nim to mo nka ho hwe ndi mo report ansa. I don't know man how you know. Je akwaka kire wo mo na mutu ho anamo. Ati. Aha, wunya. Ebi je free here go offer. Oh, dividend for 1.5. Hey. 150 cities. For 1.5. Say go get. Oh, I say Voxy no. Oh, oh, to me. Say sana matu di ozi go get. Yo. Oh, di 1.5. Mate. I can get less for a no. 1.5. But they say I lied what they 100 Ghana. Mate. Tell me them go there me talk go baside. Mate panti ye betu hana mo ya na makobo mama ne. Ya me nshira me wo fa se ma dwo me dofo. Ye ni o Nhyiraba. Tome a bridge and kama champion yenti wanumre yi. Se empanifo na pese omo boati memfo na yesre omo. Omo nche task force Madina station ekuapim ha no mo ye more than 1 month ni omatum na every breed eko Madina na 12 cities say omo ji 15 ayi ekropon ni manfi na 14 cities say omo ji 18 cities it omo do omatum more than 1 month kura ni dada na kan wa sema okay. You know yes mo ka kanchire station masters no omo na atum station masters na atum okay. And you win him. Yeah, be Fred deputy public relation officer the Magic Prior to me offer say Samalamo na bisa na ho asem why you mba cho bisa na sanka betu mana mo yeah me bedi ho nkomo e be find out from him. Thank you so much Mr. Tommy. Yem for your very final caller na feedback na say no so wonsem ka e wo saa ahyentia yi ho o matwene di ache majo nana kwanso e kwanso a me wo fa se na bako de umpa bundi eskedodo a me ntie mfiri dodo wanu me sisi omankasa mutu macho mpenifu na kasa ejamutu edo medina to dodo wa na 10 cities sisi edu ebutu okroka 15 cities medina to oyibi 10 cities amehia ahie 10 cities 4 star 10 cities omatu mu the station masters ni nyina omu nyina anim madina a police fo omu nyina yawe omu kwa no matakakra ma wo nti ya bia omatu mu da nti anya die ba ko si aga wono ya botre ususu se omotive ma wo ma na wode wani akuhu police ni jira wo nya botre wa hu se o ma mu bia na se wakuhu wahu anasa wotete wahu bi on mate enti dombe enti bomade wuhu a won no watwa tie me wuhu atwa no de ama wo mo enti da obehu bi no da obehu fa phone twa bi na fa bere me wate na me fo mo nkomo mpanimfo me da se me wa fa si mesra we am last caller we didn't be akasa free hello pa yes sir we am last caller we didn't be akasa free opening ofa me akasa free tama ya tu ya tu GPIG for America Assembly of Omo ya from Tama MPP was no fu any cost with just one person square you to run frame about we buy about that idea so ya tu so fit there 70.69 80.60 of other utu fu 6 million go to buy a demand for when him say me the all can no sana hu no o ma no wa mra o senior but abanu amra but you do for amunyo amunyo maye okay better for amumu ya no amumu ya amunyo nya atwom dodo yo mate for amunyo nya atwom better amumu ya bre ana for ya bre mate so far treatment to full treatment to atai mate enti wa gen chere nsi muda won timpeni fo bete mo nkapa mo betu ho na mo
Japan for Mumwa Kakra, Mate. now for your brother. Yo, me da se pa. Engine, Sayo, this system. Offer, and almost 35,000, 40,000 engine. By Emunisha Nevata, Uto Katia, a running in Abadam. What is your na aside? Yo. Within 2 weeks, me da se ya bra sentino. Ye betu ho ana morning penifo di won komonti. Emre semu no, obete wono monka e wo ho. Ye beda se pa na wadwenkyera wo de ba ya numre na afiba wo se wo nkomo akrafa ahyentiade ho. Ede na esie bibia o magye sika ebro so ana. Kwayo. Yeah. Me say onze me de one me say popo yusu ya na me finti no. Kwan no so ya na menam. O kasa wo firi be pon so a se kuapem. O kuapem. Ya kasa ya fupo pon na. Ya chire wa. Wo kokwa ukura hwa side na be fa. Matias. Na ukwa first kura na 16. By this year na mprempren di wode akọ 18 by wuru pa sisi a echinye sisi a sheda akọ sisi a so foro ka na hwe price wode ma na se de bia wode omoje edu anwumre a se bia 55 cost price na se san from anwumre price na se sound peak hours no omo se nipa na bo ape so a e wode omoje yeah Matias na ojusu se oman no hyehye no nka anom ma system ne automatic se yatuma na matuma ma wonom yete fa ngo so na mate so nanka obi ehwa hanha ni Kwadwo wo ya waka won ani abira waka oro ba mo pa omampanyine ntew price no sisi a ebegina ho a de tia ni se ebegina ho a na kahyenkafo na nkoba mukuo even omo ye wawafo na nkasa no kra na oman ne mra ma ho kwan entini se oman ne mra ne ye adwuma de a ese ye pepepe yatuma na matuma ma won yete so na yete so na ye level nanka obi ehwa ye den ahenha no what you say entini I think say it's about time the Ashenkafo nkobomuko na nkasa driver unions no any transport ministry any mpenifo nyina ba ya baako no ma hu ni say say de tie no say medofo in fact o mic ni si so de o ye nyina metine masum woni na ho Kwadwo so no se de on hey this here the hot thing say bro broken heart na ye ni sa on there Kwadwo ye de ade a me say mpenfo no kura Europa kura mo government no enkuma amafo nko gina wo kura obeka jesi ya ne ato ye nka ye ne aye say let me tell you one thing is a failure of the drivers unions for no na omo amma we yes because one unions no mo wo tumi niam na ekoso no they are aware of it and mo ba wa no police service they are aware but police no one report to ama wo ma bon say already said here omunim sa na tinen aje wo report ansana wo dem wo betumi akasa na sesi asuka so a edu enwumbre say especially akra street car me say normal fare 10 cedis sesi edu enwumbre kwa 20 30 normal fare na say 10 cedis and I do animal mo say baby 20 baby 30 why you lucky cry 50 cedis cry aje which is very bad since you unim na kaso afo unim no ye obelodu la pass mo lodu la pass kaso obelodu la pass you see entu go do la pass on go straight 10 cedis this thing ankasa na wa hu ye wo mra ye mra sua na I think say we've already discussed this topic on our morning show and we will urge our leaders and say unim say Madina ha trotro cars na ekọ kaso no mo kosi stage elude omoji omo yete Ghana cities yeah na bisa won say free akọ kaso no hyenkani na ono gina ho a olodu akọ kaso no so olodu a sen na obenya na ka na edisi wo fa nipa na imagine 80 cities very astronomical also too much ejina mo abo ejina mo abo too bad say sabe bona enipa na itua no imagine 80 cities na efiri akọ kaso no obenya sen ti hyenkani so hu ni so se mo ogini 80 dia onya disanda tie dia ye mo ye homoden se ne ye nso ya ngiji bi nhihye mto do ba gu passenger ni no so passenger no ho ayeden a kire no enti mpanimfo na omo ho na omo hwe ma nimpa gi wo mo 80 ni ntikro paninim empanimfo wo this our a failure on the part of our Madina station ya Kwadwo Mr. Madina station ya olodu ekọ Martins ya surprise obetu gate o enya se watua na sound okoba sa be lodu obese tua different one okoba be lodu obese tua different one ukọ surprise abetua ukọ so menye surprise abetua ukọ oyare for surprise enti ama ye ho hehan ye enti the best way is say ban no transport ministry any drivers union tenase ya kwan ne nye de na mo ya fa ho drivers ne boka
wo mna omapon adwuma spare part bo akosoro omobre sesi ano won say price no moti only diesel. I'm not here say me intervene my drivers but what we of once ahwe wonsa e bia me no mienu ntoka ni bia de ma obi ye adwuma de nanso ese nyina hu ni say udidi anyonko so nya den enidi what you say say no ya te diesel nko aso but ya nti adafo e no so omo so eto petrol no so omo so ye nipa omo de na ya te so ana nti omo so omo nya den na sense so omo anya bi wom ana meboa nti ne system na me man in favor obia enti me de mestre drivers union so no say edu baabi na omo intervene amomo workers a omo nka ne yie na drivers na nti omo ho ase na yama mra ne nya adwuma that's our problem sesi omo ya masisi a even kaso akwa sesi e be mu fi kaso e ba akra sesi omo ya masa 15 cedi 20 cedi na ka ho sesi omo fi kaso akwa e ba medafo enha ho na aka enye se be ka ho aka na ya Kwadwo na ya ne se wotuma ye individual works and you know won tomu ma yengu iti ya na ya bro entina the system should be our system should be fixed na ye hu ni say system na ya adjust ya ye kwa ye ba obi anya ne chefa Enquires say we begidi ame na we hu akere no what you say enim say omo consume fuel power man ye drivers nti se ye to fuel ma drivers na omo bere power man we are aware entina ya system na ye man in favor wo nyina pepepe ekosora shenkani no ye ntum ma no ye teso a ye teso oma ne womra shenkani ye kase ya tum na oma no if enforcement ye adwuma obi ntumi mfa ne penka se on the one teso na ye hwan na beka se on teso emla na nya adwuma ntira ntini nyina gone down to our loss any enforcement ayenye na ma ha we nyina den aba enti ye best leadership no because oma ne womra shenkani ntumi mfa pe enka se me ya ntum a twintwa che dem pe na meje oma ne womra nti obi anso nso nsene Ghana mra ti ye hwe na system ne ye fix efebe obi apepe dia obi ahụ beto no na de ye kan atu atwante sa dia GPAT be kan say ye report mpenifo ye report ye hwan ya chi na tum what is ya chi da be akotum da da be no what is ya report obi ama union mpenifo a ento ma twe na ase no ma punish ne da de be no what bi o ka kan e kire din sa enti ye besere in fact o ma na dwuma nipa be kwa adwuma ye hyen ye be kɔ fie ye hyen eno an de kwade ba enti wo ma hyenkafo no feeling fam na passenger sun feeling fam na ye nyina ye ho ntoye na nya pe me wa fa si Saudi aye din unti akire ono wanti akire enti atuma apetampe ya ntumu so apetampe akire din esuobrobo do tim ana aya omotum say ha ensu otosi mawie ebo omotum en ha ena mantum say mfa ho udade nyanko ono ensu otosi mawie ebo sim ono yes ya ela omotum en ha kasagu mark ni munya say pa na o kasagu njan ye nte omu saint no mujine na kwan no sa no maye bebrea from Accra to I say no muji 8 cedis. If you make a show saying it's fixed price. Baby I will be CB I will be 10 cedi and now 50. And the one pan nante. We need to can nante. So be 12 we mo no nya onu na ti ase. 37 crown I will be CB I be 10 cedi. And so more mine no. Sa na ma na ase twintwina atwan no. O ma the fixed price. Sa no mo ya na from Accra to Circle so 3 cedi 50 pesos no. Fixed price see I will be and the real price na very astronomical on. Very astronomical. No, do nice o majo be 3 times. And so what do? And what did you see Kenya back with him? I say your call la pass. No gas call la pass. I bet you 5 cedis from Accra to Circle. Now who do Circle so now it's car ni one say be call la pass. Obeto aso a. Say no be say obeto aso na obesi. Obeji bia. Okay. Ade ba kwa ya re say so free poku ase kwa Accra. Ebia no ma Accra mo je 7 cedis biji 8 cedis. But we buy a fixed price 10 cedis. Yeah. Oh yeah, some me tipoku ase side nti. Say wo kwade a esoro ne buonko. Na wo ba esoro ne buonko nti. Ma wo fa se ya be no ho mmobo basa because kwan na ofa se kofie no. Oba na 8 cedis but wo kwai 30 25 and 30 there. E free to ba junction kwani fie no. Ho kakra na e no mbeji se esika enso afiri poku ase ade kwa kaso no margin just 12 cedis but a free to ba junction kwani fia e dey say hani atomic no margin 20 25 na unanti na yanke adiasa I feel like yapon obekwa koduru on mo be dey say around be 11 something I mean PM adiasa obesi dey no wanante ana mempeka bi mam na mutwa fa what dey onkomo nya dey me TikTok page no so be there but no say from Manfi to Medina first na 18 easy I say see a wo for anwumre wo fa car na 23 cedis
instead of 18 to 23 normally 5 cities account. Wow. The mesra Ghana for ne say you see who say ni kama for nti o kwa aboa ho na ya besra shanka for ne say anka omo ntie mpanifo ne hyehye no na mo wontokwa bi a mo ne omo mo wasoro na mo hwe mo so ne omo nya den enko akwa de say ne sa so ne mienu nya ntokwa nsensan ne huna mane passengers na bebre because car you won't obi entu kodu kwa no wase 10 cities na say wunni bia so obeka meze kwadwo me kai nti ye ne bebre ndi sanity wotu atia wa ye demonstration wanya ka na mo fida dem ho no me nante ba fi anya me nkua ho ka ne kopa so won fa passengers na me nkua me nante ba fi so fa kra na ebeng me nti o mutum na mo je okra betua ne sa etire din tu be funu de won hwe pa won hwe na kankan ne ye akuapem road use madina ya bro so ta kofie ye na hwerem adinya sign na musum bedu na o pay no more than half adinya sign no ngato so ndi ya kwantem kakre ya kwantem no adwuma ye je oponza kafra da be kono mama wa fasi o maiska ya de masi enti ka se bode musamufo ne ya miss mebelantwi eno o se muma na me hu se tesi da ba bia betesi message do I voice note tentina ye nya kwa mo ndi twan etene be bona no pa ma ashankafo ne se o mo bre enti mantuma o mo ntwe ma mo kofi ma ye condition wa ne nya boni bia o ade na bode ma ne ade ayemo madundum e condition ye hu fifire sei ade enti ka se bode musamufo ne ya miss mebelantwi ne se muma ye champion tele die PM Facebook NF yiti makase bono wenya bi ehwe ye sansra me wofase DJ Zigibi echinchim kase frefum enfrum adesumia ni mirakenkafo ye bani tu edi ameje so ye wofa o se ade de wan fat Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma wotedin ane banchre bona na otafri jamene Adjoa Agyei Sikapa yes so no afiba na ede nwompa eje motata kwapem se nontu ebebo ima mo nyina monitia adehye